Njengalokhu ukati neligundwane kungahlali ndzawonye, kanjalo kuthula lokukulondolotako nekukhatsateka lokukuhluphako akuhlali ndzawonye. Waze waba nekukhatsateka, kusho kutsi lo gatsi wakho lokuthula sewuhambile. Kepha waba nekuthula, noma leli kusasa ungalati uti impendulo yalo, kusho kutsi kukhatsateka akukho. Ngiko-ke livi leNkosi lithi, kwangathi kuthula kwaNkulunkulu lokwedlula kuconza konke kungakulondolota. Ngeke ulondolotwe kuba nato tonke tintfo, kepha utawulondolotwa kuthula kwaNkulunkulu ngisho ungenato tonke tintfo. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephulela encwadzini yaSamuel wekucala sahluko 30 verse 8. Davide wabuta kuSimakadze wathi, ngibacoshe yini labathumbi? Ngitabakhanza yini? Simakadze wathi, bacoshe, utabakhanza nome kanjani, futhi utawukhona kukubuyisa loku labakutfumbile. Nkulunkulu unemphendvulo lengetulu kwembuto wakho. Nkulunkulu unelikhambi lelingetulu kwekucela kwakho. Uyawukhumbula kutsi Nkulunkulu usebenta ngetulu kwekucabanga nekucela kwetfu. Kuyasita kungati, noma ucabanga kutsi uyati, kuyasita kubuta. Davide lelichawe leli sewulwile wabashaya boGoliyati, wawanqoba emabhubesi nemabhere. Kepha nyalo ubhekene nanasi simo la bekangacabanga khona ukuthi hhayi, mosi nginebufakazi, angiwasukele lama-Amaleki ayangethelela akangati nginayo imphendvulo ngalamanye amagama. Bekanawo emadvodza libutho Davide, kepha wathi thoba, wathi kulesikhathi lesi ake sengiphoze, ake sengence kumpristi ngiyobuta. Yebo nginalo ligcobo, nginaye Moya Longcwele, kepha ake ngitehlise ngiyewubuta. Uyathi baze basho labanye bathi indlela ibutwa kulabayatiko. Nguyiphi indlela uNkulunkulu langayati? Ngusiphi uNkulunkulu simo lete impendulo yaso? Wathi makabuta Davide atithobile, njengalokhu iBhayibheli lithi, Davide wabuta Simakadze. Sihlobo sami, kuhle kuphoza eluhambeni lwakho. Davide bekumele atatatele, aphitsitele, asuke lapha kulembi aye kulenye, kepha waphoza. Wathi noma bengingagijima nginato tikhali nebantfu, ake sengiphoze, ake ngibute Simakadze. Ake sewumbute Nkulunkulu, kumbe imali unayo, kepha ake sewumbute. Ake sewumbute Nkulunkulu, kumbe emandla unawo, isikhundla unaso, ake sewumbute Nkulunkulu. Imphendulo yakhe itakwetfusa, itakumangalisa, ngoba wati konke, ubona konke. Uthi kuDavide, ngoba Davide ubutile wathi, ngibacoshe yini labantu, ngitabakhanza yini? Uyamva laphelela khona Davide. Nkulunkulu wathi bacoshe, wamphendula, uyabona, kwekucala. Kwesibili wathi utabakhanza nome kanjani. Sewuyengeta-ke kwesithathu, uthi futhi utawukhona kukubuyisa loku labakutfumbile. Nkulunkulu uhlala ana more than enough. Nkulunkulu ubona kahle konke, uyabona ukuthi lokhu naloku kutawubuyela endzaweni yakho. Kepha imphendulo yakhe ilungele labo labatawuti thoba,
noma bangaba nayo imicabango nemakhono, kepha bathi thobe babude kusimakathe. Amen.